kumae. Oya foi intable kumae. Agable kuma bakula mabi. Mabie yo yo. Mabie yo yo. Shikacha mentable kumae. Oya foi intable kumae. Agable kuma bakula mabi. Mabie yo yo. Mabie yo yo. Shikacha mentable kumae. Oya foi intable kumae. Agable kuma bakula mabi. Mabie yo yo. Mabie yo yo.
lamentable kumae. Oya foi intable kumae. Agable Yema bladia bi ko dehe abi mi penye kemba Reeby ananontan kpano na kano ni mi hanye awa tule kemba gadang bebe ni femo gadang be voice nyanyayo akokoi achereku inke gadang bebe eba nke hanye ekon to be nyele da so if you're saying ke ni kenye gba wo denche wo shin le mi sane gadangbe voice nuchumo no nyeli ake wota wo be wo pete be shimo mi kebo ake gadangbe bi ye wo gba wo denche wo shin le sane ni se ochile imba ni nke Jamestown habo ni ake ama ken ha wole me ni yoga nke amehesa jin bahanye nke yete heni ajie wonyenye ke wocheme kete bona afe ni anagbe ni amana kan habo na kan no hu ni nke amena sanigba niji wonyenyo Caroline kame agbasani ojogban wona ameshita momni ni ihani inyena beni jemeji aha yete mepi nyekemi ake sake nke wonyemme China bi na ehu anasanegba bona afe ni anyani anasane emi ficho toneli ake akokwe achereku mie nyehe wontabie ni ganhile hewo ni hiose no hewo nchi imbenke wonyemme ni yo na kanjeme ni nkeme ame anasanegba wonyemme ne wo fe wori yake gboji ame boy mi boy ni no hewo amenu wo wiemu ni jigan no hewo e afi ahunto fio be mi ni nhejeme nta omokoni manyani nkele anasanegba ye gami nyeli ake nyenye yo nke nya ake mie e ba wa ha mi wa ade nche ake ye ni fe mo ne no ma wie mo so oto iko e ake ga no jina ni wo pianse ni ewie mo hu jina ni wo chi oyise ni tonyele nyenye yo akokwe achereku da na ni iyo nyehe ochiami ne mi gawie mo mi bon he wo moden ake mi hu ma chika ya betema wielete ngene nyenye yo akokwe nke gadang be wie mo nke hye China ni ami e ake China bi ji meni me ya chose ye gawie mo mi dani ma hanenye bu na kan jeme toye masumo ake wodo wo hefio ke wo ba bote nuchumo mi ojogba meni hewo sake wojo wo he wo fo wo he wo me wonye me kume inga kokrai ma bashira memi Ashika lamentable kumae. Oya foi intable kumae. Agable kuma bakula mabi. Oyi wala don aka ni nte hedo oshikomi shimo otailolo okwe iwo kajibo npa ko obapa no be maka ibo ake okwe gadang gbegbe ni femo ya Reeby ananuntan pa no ni da na moni yo no chumo na ehochiami Jimmy onyeyo akokoi achireku nke ebo mu aka gbete ne ko na miye mami no chemi no obu ake akokoi achireku nyuma helebo no ake ga ahi lele gabahi e ake wote me pie wonchi guys maya no ni mada Reeby television bi shi ni ji Reeby Multimedia bi amena mefemi dromo ni ifio ni fe moneye amepa no Reeby bi ahiradon ameke the best is yet to come keji otawo camera no okesha ofu info ni alo ofe ya la wedding engagement no fe no ko no feel ni call cameras ahekwe keji otwame ye boy ne no 0500161769
pe amebayi amebabu abo kaji ota no rent ameke ba habu ni ota woni amede nche hu ameba na meba hya hu na kan no ko pe no ko fio pe amebayi amebu abo fefew na kan no ma ya no hu ni madam de nche nya nyonyemi niji na okan le ade agba the first ni leji gbesi efe no ya manye madale hu shi akele efe mi dromo ni ihe efe few ne kene no hewo na efe he ko no yo nche ode nche ajobo na kan no hu madam de nche nyen yo niji na alamle madabo hu shi ake ohani nche ahe inpegbeke na shine ihe efe few ni nke batashi ni nke nyen megame oba agba ne kesa ne womo ni lenye ha wobo tia no chumo mi ojuba tamobeni incho hie ni nke enye omwe nyese ochine ni baho ni ji so ni ho ne ihe sen ye gadan gbegbe no chumo ne no ni nkenye pan wie moko he ni ji Jamestown Harbor ni ake aha wonye me ni ihe ne na ake ya fe no kotumonglo no kotamo aken ye wo hefel eja ake he ni ake wo ye adwele amena shikaye jeme ni chomi ake aba jarami ahenyi aha me agbene hu inshoke ingba hia na keji amete insho na me bape lo fi oko hu na me amo yeke keji inshoke ebulie ame lele hu ni ha ni no ko fiwe na me ana no hu ya eko se ya inshomni eko ihe ni nanya ameshita mohe beni fon kemuji efu ame aha wonye me ko mani ka me message say ba o me ke mi ake mbomoden ni nke wonye me hu ni twu ne kanu twu na anasa ne ba no hewo akọkọ achreku igbonye to e aka nye hewo ni yo bi ene nti ejeme ni shedeme ina moni nkele ba wiega chimo aka ni nye hesuo mo so jina ni yo ntwi ni ga hu no ya ajimi hu ni de ncho iwo ncha no nti ni nke wonye me China biye gbasane nka me gbasane ye blofo wie mo ni nke bagam ni hu bona afi ni nye fe hu nye no hyishi maka ebo hu aka nyi no ba no ba kwa ne eji wie mo ni nke wonye yu China nyu na shi le enyenu ni le hu enu blofo wie mo fiwe le ji mo ni ejale mi echonle keke mi hu imbile no hewo kaji eyabala ko na aka wie mo ya chacha na ojugba eji me enyo na wie mo China wie mo ekome ka agba ne le hu blofo shishinu mo hu no kanu dani wo ba agba ne kesa ne mosmo ni wo fe wo kwesa ne nka me agba ke wo ko se wo ba keke mi nkebo wo gba wo gan hisane na akọkọ ya chireku gabahi Akashika chamentable kumae Oya foi intable kumae Akable kuma bakula mabi Mabi yo yo Mabi yo yo Amonto wo ba Jamestown heni China bi ye ebani amenwani afe habo ye ha wo ye me ye ke wo hin meji tamobeni wo ke ba hanye ni so chinye wo han nye na wo ye be mini aka mete kole na hena amenhon lo Amonto ne nyete me piji mani me bi ake wo ke amenhon ona wie mo bona afe ni amechon wo hena mehye ke boni ni bi tamo aha anokwale wo ba hia bi e kajele bi ka okwen na jia hepo de wo mu ji ojogbande nche chi won na komoko ni ba nye ke wo awie ganwie mo chi akeni na akọkọ ya kire kuma suma akenye hu nye nusani ehihye nye na emi ojogban ewo ike wonyem nu China bi e ekoba na wie mo ni le eji mo ni ko nu chumo ni afio ye bi ene no chi enuga mi hu inu China wie mo chi mo bo mo de nkele ba wie blofo enyemi nu ye bi ene ni e ba chon le hihye ye blofo mi ko ni le hu eji emi na keji be abami agbene kemi hu gbala mi ncho nye bona fe ni nye nu hihye wo be bia na kenye na mi wadamo ame administrative block ni di ame nuchu mo kameno fia no ya no ni ame onupa hu lene no hewo nkele bana sanegba sir, can we know your name and who you are on the project?
My name is Zhang Haibo. This is China 8 Ghana Jamestown Fishing Port. For a while now, we have realized that the fisher folks have been taken to another site to enable you work on the project. First of all, can you explain what this project is all about so we can understand it better? And include dredging work and some marine work and some building work. Because the construction machine like some dredging ship need space here, so that's why we lead the fishermen move to that temporary site. So, how long are you going to be working on this project, and what is the phase like right now? Where have you gotten to with the project? Okay, the construction period is 13 months, and now the challenge is some fishermen come back to the construction area, so that's the challenge. And our dredging ship want working here, but there's low space for fishermen. So those that came back, how have you been able to handle them? Because then it means they are posing a challenge to what you are doing here. So far, how long have you spent on the project already? 一方面呢，就是说我们在施工过程中，如果有一些对我们有干扰的渔船，我们动员他们迁离并且给他们提供了相当于是北侧吧，东侧的一块。That means after negotiate with the AMA and the chief fisherman, so we allowed some of the colon or some of the fishermen come back and give them a space to park his colon at that place at the lost side of this project. Lost side. How long have you been here now? 7 months? No, more about 18 months. Okay, you've been here for 18 months. 是差不多18个月了啊。对。So when do you intend to complete the project? About 2023 January. 2023 January. So right now, which phase have you got into? Because your construction is in stages, are they not? The construction is in stages. Which stage have you got into? That means now what about the work done? Is number one, the breakwater is almost finished, and we plan finish it within 1 month. Number two, now we are planning to do the precast yard, so we can precast some block to do the marine work. And about June, so we will start the building work, like some office building, kindergarten. Yes. When we were coming in, we saw some of your inscriptions on the wall, your fence, and we saw one that has written "a shared future." Can you what does it mean? What does it represent? Okay, that means number one, this is the China 8 project. So after we complete this project, we will translate to Ghanaian government and the local people for free. So we also do this project for free. Concerning the thematic, so the Chinese government want to do something for the local people. Like Ghana don't have plenty new harbor, so we want to build it there and translate to them. So they have, so we during this time, so we provide plenty job, and after complete this project, so the fisherman and the businessman come back, so work here and live here. That's why. So we provide some gives it opportunity. Yes. Ghana and China has a very good relationship that has dated far back.
But in recent times also, our fisher folks have complained of Chinese fisher folks on the shores who uses lights and some other means in fishing on the sea. And that has been a great challenge to our local fishermen here as well. Now, the fear out there amongst the fisher folks is that if they are having problems with your countrymen on sea, and you are the same people also fronting the harbor, then they are afraid that after the harbor has been completed, they will have to share the harbor with your fisher folks, or that then will give them open space on our sea to compete them in fishing. How can you, what can you say to also ensure that our fisher folks know that you are here only for the sake of the harbor, to construct a harbor for them at a free cost, but it has got nothing to do with what happens on the sea? Okay, that means we are just the contractor. So after they complete this project, we will translate to government, Ghanaian government. So the government will arrange the operation. Yes. Okay. Some birds for canoes, but some birds for big ship like 600 horsepower. Yeah. We have seen flags hoisting behind us. Beautiful flags. We see the flag of China, we see the flag of Ghana, and then we see the Tilkampo, we see a flag hoisting. Yes. But you are doing this project for the local people of Jamestown. And Jamestown, as that is British Accra, we also do have our own flag. Any reason why the local flag is also not flying together with your flags here? That's a good suggestion. Thank you first. And what we do now, do it now like this, because before we put the flag, we already negotiate with AMA or the supervisor of this project like Gapoha, so they think like this is okay. We will provide you with a flag from Jamestown so that we put us along with you. Then we know that the people of Jamestown, the Gans that you are doing this for, we are also part of the project. Do you understand what I said? Yeah. Oh, I understand. I get it. Okay. So we've been here speaking to the manager in charge of the project here at the fishing harbor, like I said. And we've had a very extensive discussion with them. We've interviewed them. They've given us their own side of the story. We have also admonished them to add to the flags hoisted behind us the flag of Greater Accra region, so that the fisher folks here will also feel part of the project. He's going to take us to the board to explain a few more things to us, and then we will sign up from here. And is the total plan for the Jamestown Fishing Harbor. 那么下面我就介绍一下这个整个工程的这个布局。So let me introduce to you. 这里是一条长度为532米的防波堤。This is about 5-meter length breakwater. 532. Okay, the length is 532 meters. 目前我们已经做到这个位置了，施工到这个位置。So it's almost complete to this area. 那么这里面就是一个港池，就是渔船停靠的一个港池。这个修好之后呢，可以抵御外海的风浪，这里面可以为渔船提供一个平静的这个停靠的一个港湾。Okay, this is the harbor base. So after complete the breakwater, it can reduce the wave and tide. 在这个沿岸的位置设置有斜坡码头和凸堤码头，这个码头长度是将近700米。Okay, this area is the slope jetty, and this is the off, and the length of them all the jetty marine structure is about 1,200 meters. You can see a lot of local fishing boats
plenty long in the best. 这些，然后这些船都在这儿，按照刚才我跟你话说啊，这些船都在这里，会对我们的施工船舶，我们也非常感谢啊，居民在这个工程建设当中啊，做出的这个怎么说呢，一些这个在拆迁啊、搬迁过程中啊，所做出的重要贡献，非常感谢他们。So we are also appreciate the fishermen give us support for this project. They have give us understanding and support, but maybe because that place don't have plenty of space, so some of them come back. But that's not the issue. We already negotiated with the airmen, so give them some place to park. So this is what it looks like, and this is how it is right now. But this is what it will see. Yes. All right, thank you. Amount on there when I'm a samake we have a hekon klum. DNA Bonnie, how quite be your banake. DNA will not tell the lay about all your beer, then about Hannah Maya Kla and the Kenny get Tamwa. The amount on there, I'm a any, Miss Nijin, no pony, I'm a call any. I mean, I know not one young will lay up for me if one may say, I'm a coming double will lay shake, never the much more she knew where I'm a come a chaya pan. I'm a woman she I'm a hammock, but I'm a chum and much more. She fear cabin, me a henny, I can have me. I'm a demo, say, Keba, Econi, I'm a bar, I'm a pack, I'm a legier. You are a mecame, Yemi, I'm a coming Bassani. I'm a coming Nana Kessan the Banner Bonafé. I'm a Taheko Papa, will lay Bonafé, many who are Messame Bar. I may a Ejakamontone, I'm in Chanuan. Ni Kaji, I'm a Bamemba, Ehani, I'm a Nuchumo, Esen Bla, ni Ewafio. Kaji won't tell any war woman, a Kawanga, Wanji, will like a low hollow air. Amekusame ba habo na gbe na mla benicho mi akasake wo hu ha me na kan gbe bona afe na menye amechu amenuchumo na megbe na mla keke nye kunyese nye ba heni nye yo lolo ewo be no jina na mechu wa monton na ye bi keji oba akwe bia ne infoniri ni hu enye ba na ke grade agbla no fia no kehyeshi agbla jenfe ka ho neke ni amenkwa ke amebanya megbe amenuchumo na bona afi ni be na me ba aka megbe ona be no ni waka chenye ye board komeche no na kanji boni Jamestown habo e baji aha na akokọ ya chireku mi no ihie mi ni nke amegba asane wo fe wona anokwale ni yo onuchumo na achu ye habo mi e wo nye ha wo ya studio e ke wo hyeje mi wo ba cha wo onuchumo Reeby News. Shika chamentable kumae Oya foi Akọkọ achreku nkan mi ye ochiami gadan gbegbe ni fe mo no mi wo hie no wo masama pe egbe ko nke ba Reeby television ananu ntankpa TV masama pe ebu ke ba na ko mada Reeby television bi a sheko masama da mi die nche enyen yo niji wo no ya manye ye gbesi emi na o kan le adiagba the first ho hyi ya ke ehani inwula ihe fefew masama da enyemi lamleshi akele esan he ni ihe efefew neke menele na lamle eken ya fe koklo neke no na ke ga
fomo bi jimi lele gayo wo gamele ne ke no ke fe ke wakota wo ntwe kukulu bi ke wo hie fe kashi ne ke son kona na ke lele gayi wo he fel ke nye tenya abotu enye nu no na ewie san ni mi hu innatwi ngbala mi hu nchonye ye game ni masumoni bu ni okwo mi ehia okosusumo ye sane na ehi aba ejake enye eko nkebo heko emoko baka aka ni se ochi ani huwe mi die nche nke ehia hwehwe mu ni nji habo ni afio akenlaka wo aye wo hefel na akwakra ake afi habo ahawo ni mene mi no nsamba nti je ko tono ni je nwiyo ani no hu ntahelolo mi wi aka ehia hwehwe mu ni lo ni bi enyo nise no lele mi nke ni amadomo no ma wi aka lele hia hwehwe mo ni ni he woni maka kashi nka he indamono lolo aka hia hwehwe mo no ni kaji make na kan magbla mi ake woye na ke na ka mete ele hia hwehwe mo ni eja ke ton be ni ncho hia ni nke nyanyi so chie he na meta ye jeme fon jinoni ya no ye jen gotami lomi ni bi ye gotami na ke wo koko ni me ya na bode nchepo obahwe na ka no wonye yo wo mami woni wona wono fe no akole ni na kole aboyo le ko to yakwa emi poto ni akame atra jeme ameke ameye jara aheni ha me ne wo mi na afi ameke jaji ameke je he na me yo jara ye na akame te heni ake ame ata na ye amejala da me he fe ni na mo yi ame he fe we inte no yake amalo egbeye ko na ka no ni wo hi enye lo yake wo manche me hu amehe ye mieko yake amefa ko amegbe ame na me ba wie no ko yehi alo ameba fe noko ni banhani heni ameta ye jeme mo fia mo anake jenji heni sa akekeji noko naka ake o ya helu alo ya fe noko obaya amehu keji amejala ba me na baya me na ngla me nsan ni hewo ni wie no ni wie e won kun sen ya ni e ba bala ke magla bs yake wo fe wo le ake data ji no ni wo ke twon ni e bie ni chimu indamo he na kan no anima no ne no mwene no le kenklen ni intie bo ma fe ni maya ni amejale ne kenuchumo na atwo ne aha mi kebo titribo ni okwo no onu shishi ojogba ameka me na awie mo baba oba ameyeje me ake ameba fe habo ameha nkebo wonye ke woche wonna nenyo won nyami ke wono fe no ko beni oba asmo ni woche wole ke lo hon lo shimo ameka me na agba efushin amonto ne ba mejale mi be wo fe wonu ake ameke contract he wa me yo jeme to nu ake insan bi le hu ake nu eno de nche China bi ye ka me pele ni ji wo le ameka me mpele ye nu ehi aka meke kaneke ni bi ko me jina ni mo lo e show mi na ma me hie na kamaja ni bi ko we afi pim o ka ejira mo ha me no nu aka ke mi aka amena nka me wi amonto na ele amele contract jina ni amalu ke ha me ni ke contract na hu ameke free insanti mieko free ameke free no hewo amame feke kenika megbina amekeke shinoko me ni mi iyose danima bote habo mi kraji ameni ma na me ngman ye wo lu ehe ya gbo na keye emin fen mileji noni ina ame ma China wie mo shimu ake bablo fo mi na ngma ko yeje ma ake shared future e wo mi na kan ni e fan chifio e ka ji blofo ke shared future ben twa ke wo se ko ni aja mini wo se ni wo ja ani ameke wo ba aja gan wo se alo ameke wo ba aja nsho wo se alo ameke wo ba aja port ni amede ncha me ma le free wo se keji o ke no ko free na ken habu free besa na ke buja e won bile no poten ni ji free ni bile no poten ni ji free ye mi nsusumo na jemo ni ike hami enwona
eya me inu shishi language e ho ni ji wiemu eya face and pi e ha wo ewo wonye ni wa botemi ojogba shina kan sane nke baabi wo amralo ni leji mo ni ehia no twumo na efe na eha Ghana mamu fe ake woche amralo foi ne fa nye wa game wo mbini ake ne ke shared future na ni China bi e ma na me chon ne ye fa ne ba nye bi a me hihhin aha wo na me bla me ake wose ku ameke wo ba jaga alo wose ku ameke wonja nsho alo wose ku ameke wonja habo ni he woni nkan minti ne ka wie mo na mi ile ka jioli shikeji oba kai Congo sane wo pe we ma na mi ni wonu aka ka Congo fa echo China ni ka ji o ya je me po den che efio ahunto shikwa nje me ho ebe Congo ni amehiyele neke no ameka me ma e ha China bi ni wo ho wo bi ani wo ho wo se ku ake wo ga ba ha China bi e ka monto na epo ni wota wo ga mi e de nche wo ke gboinja no he wo te wa pe wo se ten inyen ablade odehe enesa ne bi moni mi informi ha amraloe alo bohu ofo o ha amraloe keji ka mi pa gbe ye eneje be je ha mokokra ke bohu ona wie mo acho social media handle se no ko te Facebook obaya Reeby Multimedia ko te YouTube oba join you Reeby Multimedia alo kecho 0500161769 makane ni wo fe wo ba gba ehisani enele mi nkebo aka gadan before mo bi won gba wo denche wo sane wo denche wo gbe ami ni wo fa shafi ne wo gbe ye wo fami ye ga Jamestown fishing harbor masa wacha wo sane gba ne no be ifun ene iha amraloe masa ma bi ekun wake keji China bi na ke free ye etamoten aka mi look no ko na chole free ani free ni ekole wo ha meshika shimo wake wonoko ni blofo chola ake resource wo natural resource eko ewo shishin eha me alo free ake amehu ameba akọ shop eko de mi bona fe ni card bi na ame ho mekechu ni eka me hala ame na me shika fiu ofa na neke free ni government of Ghana ye no eko wo ba sa wo bigame ni ha ni wonu shishi ojogba yo beke nke neke wie mo ne efokpa no masumo ake nani wa na ye habo denche ma he no hu wo gba ehisane ya ke no jino ni call me nkebo wo heko ake gadan gbe fomo bi shidan wo ba boto na kan jene papa nye 5 o ngbe nshomi nke no ko fi o ba chonseni ke nkunsemba be nkebo ba gba Jamestown fishing harbor project edinche boni itamu aha obagba is min bashra Akashika lamentable kumae Oya foi intable kumae Akable kuma bakula mabi Obakmano be o kwa Reeby ananu tankma TV no na kan no ni
gadan gbegbe ni fe mo no mi wo hia loloe da no onye yo akokwe achereku onu shishijio onu shishijio mi jimoni iyo ehe ochiami nke gadan gbe fe gbe e bahabu da so wona fe ni no ni ya no ye gan bohu ona eko onu be nkenye tie ni wa kwa fishing habo ni wo ba be mene wo ba gba habo project e je nche ni bi ni holomi no sane ni nkebo ba gba dani wo ba gba ne kesane ne masomo ake makane o message say fio keke watcha no bona fe ni e ka abala ake ni fe mo ne injie bo kajemi to li ake bo he wo yo bi ni iwo makane mahabo Kenklen no ke is this life be wonyeminu judgmental over in life no me wo hin na kan no ntami ho kla Ayi Ernestina eke well done mom, you are really helping us to learn more in our Ghana communities lele wonyemi yo Ernestina ga he no he won tabie to liake akoko achereku miele keji jega behesin Leno eke I salute you big madam mihu nakano hemeko inyeyo judgments are not care. I'm so happy we have people like you pushing our gun. God bless you too inyeminu oyiwaladon hash photography education is very very key in our community lele no he woni da na mi hu yanke ko ba ni kasemo no mi wo hie no he wo ke wo gba wo de nche wo sanye ke wo de nche wo nkwe gbeno no wo ba atwo ni e ba hin ha wo ina gbe fe jake ga hin na adokale ke na God bless you. Na bohun nyumo ajobu eko Ebenezer Sape, if this project is free, what is China getting in return? Nyenu ebene senenembi keji ake free mina na yemni shida ke free wo ka ke free ni nke bo fe wo bia ke mina me na yemni lololo to wo he wo ye alo o he oye mi mo ele he ye ake free wo na ke bo ho he ko ye ko ake free no he wa sani wo he amalu ese ile hu egbla ne ke free na emi ami oli akonye yu akokwe achereku mie sani inwio ngba mi po be na eji na kan no ni wiole amralwe mani nale ni le eke inawie mo aba Philip Lati nche eke great work madam, we are proud of you oyiwala don okumeto no no keba na ele ntue nyomi cho nwo ajobo ojugba ahami wacha woni fie mo no be wo bought a project e de nche ni wa na ye port ni ni amebala project ni achon wo heko ni akeleji wo leleye jeni amehu amebaba ni ameba pleki keji wo leje wo na ameba achon wo heko nklo jeme ni mimbi ake ni jeme hu eme ni ake jeme la ke 6000 horsepower ni wo lele ni hu ni wo use ihe ye po ake kokra mi mponi show 3000 yake wono blame no je no tableau bom no mi wo hin no he won bia ke ni je me hu mi na ke ba fi na ke o je me le woche amalo woche amalo ne no woche amalo ji mo ni ke akegbe shi amele no ni akeje me ba fi no ni amele pe je ake je me be lele ni mi nchi die nche jino ni ba pleke je me ni agbo emi jeme jino ni wo hun wo ba pleke asate mi acho wo he kwa ke jeme hu ebe nje ke wo project na fi o han wo mi keji agbe na wo ba na he ko ni keji leleko efitie akeba ya na asale ye jeme lele hu ni wo use o ye gane agame ya fitting shop no hu
Bibo gemo he ke wo hyejeme wo ba charge me ho wie mo no hye ake afe he ko ne nu ho ka gilele fiti aba asa me jeme no hani ni nje he ake be ni cho mi ake je wo ni me pe ba he jeme he ya ka ma me no che ni ake aye ni ne fiti shop wo ha lele tam wo no je ko acho wo he ko mu ni ake jeme lebe shapo ka gbele aba na he ni aba gbele ake stores ni me ba use ye jeme agbene hu agbele offices ye mi ni cho mi ake ma nu chumo he ba hehe na kan jeme je no pe yo mi keji agbena wo ba sa wo ba na he na fi yo ice ya ke lo ele be ice awole iwo keji me ke ame lo e ba click ye show na saka me na he ko ni ame ba na ice ye ni ame ke hwe no yo no hu fata he ko ateno no ni wonna ye eminfe ni akemi ni efe mi fel ake wo minji ake keji agbeneke wo port na no ni bro for cho la ake public toilet wo ba na enyo ye mi na wa de nche ake public toilet enyo baba port mi ye show na bo na ne woni wi ona kan ko nu ko hihie ama jale bi ma chombo shi ama ya no ni ma chombo ni bi ni ba hin port mi keji agbe wo port na enke wo ya ke gadan be fomo bi jimi ni wo fe wo no ni ye wekume ni ya insho no he wo no gadan be bia no game ano ka gbe na wo ba sa wo ba na ekun no hu enwon na wa de nche wo ba na ake kindergarten nursery school yemi ke ha wole ke amebi keje ameka amebi e ba na hekoni anhu ameya me amechemeye ye ni kase momni de ni ame follow ye hu ye habo mi ni amenchuni no hu enwon na wa de nche ya ke han na ke de ba she hekoni wonan beken bi ye insure na ina ho lo ye habo port ni ame taflache ye ke fa mi ame woni kana medu na ebla na me hie fu ame nsele ya kama me lesele mu ni se ni to na wo fe wonu no ni yaba ya pam ni beken bi ke ameti ame ya asili no he wakaji wo no China bi adwen wo he na me ke ya me free ami ame kindergarten hu be yi ha wo be o manye saneni wo o manye ablaga afen na kan hu ameke amebana offices ni jam administrative block kaji o pleke ni o baport mi o fa holo lekeke no ba ka kashi o ya yo ya ka afi ha game dabi aye heko no ba ya no akbuba na wie mu onu no tawo ye no ba na ye no ba atwo abagbla na eme fe mi atwo bo ye dani o ba pleke ke ban show na wo mi ya fe o manyesa ni ha mi agbene heni pote ni mi tawo ni wo wie he hani ma wie je me hu dani ma ya no ni cha enyo no nke be mi ni eke mi ake public toilet ekomi hu ni mi hye in fact kanwa me ni nkete nka asha ni na me ba yehuda se ake jemele njegbe mano mi ekun ake wo fe wole ni be pm na akoko achereku efi o me hegbele no hewo ni bi ekoe nkudo mi shi wo fe wole ake wo nshone na moko keje na free air condition ke sonje ni ken be ni ke ko yo hu ani bi ahe ewe ye mi hye je ekeke tejen epe noko no jake epleke ekeke bu na kuma pu aka mecha bu ke sonje no bla be ke gbena na fi ogofo ikeke ji ate na aka ya afi kusun na ya neken be neken akenaji chi oleke ho to lo ni nchon mi kebo ofen wo gbe yeko no he wo kaji ake noko neken ba akebe wole ake wole ke lo hon lo ni ji ye keji ameti jeme ni amenchuni keji amenta ona me ya ni ase afine ame ya nshona na me asomojen na ameke jenti afi apenti jeme keke dabi
ike kwa ke wole ke lo hon lo e pe ji meni fio ni nke ko ho aka amefe ko nye hu nye fata efia he ni nye yo ni nke ne wi nye hu nye aka nye hu nye fie ko shinaka no ni machine na mejo machine mi die nche plek ke baje amba fio le free trala ye ke ko yo papa ko emi ejo ehu eni bi a be efe nke aka jote abrochi we are here kometa mo Miami keni bi wato me komepo TV no wokoi efe able for efel no he wokaji aka ko mbaje me ntwa ke wo nsho ebamu shiole noko masumo ni masanke bu aya ne ke video ne no kwemu enu ko minta oni okwa nsho beni insure ehie yo eni bi ni masoma akọ yo si enume no mmamo ha bweke wo ba ni wo cha wawie mu no insure masoma ake oba akwa beni ehie yo koni agbeni hu okọ bemi ni nke China ni ngbasane kuma wo se agbeni okwa mo shipon ye infoni wi ani ba ho emi ke wo ba mani bosane ko kono jemi na mimba no Shika lamentable kumae Oya foi intable kumae Agable kuma bakula mabi Mabi yo yo Mabi yo yo ne woba Jamestown heni China bi ye ebani amenwani afe haboye ha wo ye meye ke wo himeji ye tamobeni wo ke ba hanye ni so chinye wo hanye nye na wo ye be mini akamete kole na hena amenhon lo amonton ne nyete me piji meni me bi ake wo ke amenhon ona wie mo bona afe ni amechon wo hena amehye ke boni ni bi tamo aha anokwale woba hie bi e kajele bi ka okwen Nigeria hepo ne wo mu jojo gbande nche ihe yo ake obomoden okwani bi ni eni nke bu ake okwe ona beni insho hie ekola boneta mo ojogba muji ona ake rubber bag ke ni bi po hie ebe fe o ewo keji nyete insho mi nya helu na lo meni ya glacha ni nyanme nyepa nya fomi nyete nye blase ahu eminchi won na efe nu teteche ekehi wale fe gbla we ake mi ni gbla lo ye jo mi fe gbelo ni beni le ni e baba pleke de son ko mi yefun keko yin mi nu o mi yefun eke wo ye ahun keke hin ete ato ameka me gbla ni ahun na ke ba de nche je so analu o lo ya ni ami ken hweje mani oke rubber wo go ta mi ken mo na nye chon bola wo mi ke fe pele keke mo ten show mi ke e ba o ta oni ko mo lo agbene ake rubber ba wo ni na mi te acho le poten mi apaki ke plate na ke hon lo e poden che hin pe egbe no koni wa he rubber jin ni wo ke wo mi aka amonto na ye gan won show wo no je lo ni yo mi rubber muji no ni yo mi ke ba ko kwa because mi ta on wo ba de kensa ne ya ke enya wa ake gan ba fi fali ni ke bu ya teje mani wa ke ye awie to onano ni ta ma ke bu iwie ameno ni ji no na ehu awie wo no ne ma wie se hu no na kan no ya ke mi na akoko ele anu kwale pe nwie ni hye anu kwale wie mo gbeye ni no ni kan he ni kan je nke fo ya ke nyi ni fo mi ni ji filo e ke mi ake nka anu kwale afa inde hie mocho mi de nche wo poli ake mi anu kwale ke ka hye po kan wie ben he jomi no he wo gan ke ye anukwale kanje menje no nke ba fo ma kenye ke ye jomi
Bemi ni ye jeme tidi machine le yo ten ye ke aje nye jeme le he na ke ne te ye na ajala le nje se anokwale nyempin ye je shi ye ni ye yo de nche ni ke hin ye ba meta hunu no ba me fe ne ka me fe me ne ka me ne ka me ne ka me ne ke yo wonu fe me kenya ke wonu shi bemi ni ye yo he ni ake afe hanye lolu na me te shi le yo ye je ten e ake ni na kokko ni te je me no na gbele ke hwe shi de nche muji de so le yi mo shia kete jiam ni yejeme no cho mi ake no nya shine ha me no ji na me bleke hwe jen o yejeme po de nche ko na he na me ke mesh efu bona fe ni insho ncho ni bi ni yo mi aka ba he na me yo ko kwese ye mobo nu peteche e ke fe mi chumo po ye ni hala ni bi yejen de so ji no ni yo jeme muji befe kwa ekomeni yo mi ele nje gbani je emi ake wo so chi kenta she ma wie fali sane e wo nke baba cho ne nye kwe ake beni ni me ke free ameka amema habo hanye free e de nche ameje da me bleje fe bona fe ni nchu na mechu e ya no game ka mechu se efe bola na mechu se nkwe habo na ma ha me no ni ka me lo me shi atenje ameka ya hekoko sha meka sure amechu ese na mechu ese insure na ano ni jeme hu no oji habo o ya ka o fe China nyiwe bon no eke no chumo na mechu ko ba take 17 months shimo amonto ne ameye 8 months ye je momo eni ehye to ona heni ehye ye kanu chumu no he wo mini jino ni wo bi yo nye fa le nye ha ni wo pa lojo gbae no le keji wo chake wo suba heni wo leke wo nye meye yo ye kole na je no me ba ya ka de ni chumu na ha me na me ba kwa mesa me ba wote ni han wali ake hiye ko mekusa mete shata beach lele nye kusenye te yake nye na ajala njeme shino huwa nye no na egba ake be ni nu ya shejeme nu na ake amencha mi ewo nye jeme ba ngba me na amekenke nye hu awie won kenye wie keji nye hu nye ha me mo he nye ha megbe na mechu me no chuma me na kwa megbe na ewe ba tin ewo nye me wole ni kunye senye te wo ba kwanye 5 feel ake wonye kwanye senye ya he na ake hanye feel na kanu ni nye hie mi nyuma ke nyoji niji nyoma ke pau ibaba no ke ba abagbina nye ba ya nye he ba jonye ya ke no na tun je me ke beni wona le na kan ni ba je be ye few e wonye na nye he wontwi shimo wo ba bia ma lo ake boy wo mode ni keje ba tawo heko alo no ko na ba fe ye ni mo fe mo ba na ke je sa aka me na ma he lo e bona fe ni wo ku me ni traje mo me ni atake ameche e bo he mo mode ko ni enye efe ni keye ebu anye wono makenya ke mi nye yo akoko ya chireku mi embanye somomo maya ninke amralo mo ni sa ke ebunyetoye nkele ana sanigba kunile hu wokwe yeli ke buamo na kanoma che woche kintakite ekochu the second ni bo ojiche ke haga akebonfa ogbe ami kono wa obi ye ake ewa eha me hu anukwali elele ewa ha me hu she mo me fali fe mo hia ne wo kame anawie mo bona afi ni akame aya heko nisa nyeli aka anukwale ye gani fe mo nke no hu ba ha anye daaju ewo ju ni ba na ma hese matashi ni wo ba gba sani no ele obanyeli wo mancheme wo kame ba na sani gba oba cha no ni wo je hihie hu no shidani macha ini fe mo ne no nya wo ya no ni be wo message say fi oni ba wo sa wo kegbe wo hanye JCP family, thank you Reeby TV for bringing ACCRA to us here in the United Kingdom. Bohun oyiwala don ake ukwo. Ebenezer Sapeke
Raising of the flags is not the decision of the project manager, but rather between the two governments. Anokwale onwake imbile ni eke ameke ke gapoha na sanigba na metwa na metama fi na meke shimi hu heli amehia ke ga amefi oni ye no ewe ehia ake amehu ameke wo no ba ama hebo na fe ni wo na ake wo hu gbeyeko ibafibo na akpa ke wonye me China bi na ekpene ni ameke nke flag na meke gadangbe ehun ni gamashi ehun no agbehi wona afi ni wona ake wo hu gbeyeko no hewo amebo wotwe ameba afi amehawo beneza ke no sound ofa ne yen sure ake afi ni wo sa iwo onu hi agbene na okanle adiagba the first gbese no ya manye me die nchen sweetheart me die nchen nyemi nyanyu eke well done my dear, God bless you for doing all this. It's so sad but we will get there. Lele na obashajen lele dani nke bosanigba no ne ake gamba ahi lele wabaha na ehi hu okay so when you mean Ebenezer okay the sound is back eba watch a Philip okay no sound she amount on eba you want hear yake o no he Ebenezer can nothing is free. Let's find out exactly what China is getting from this. Wabata wahambo. Hash okay. Shared future indeed. Bang. Unomishishi. They will benefit one way or the other. No quali. When you know George, nothing is free in Ghana, my sis. Lele, Ghana no be free. I can care what didn't you manu or your pona kake how free a free. They will take your time to join money, but how no free. No benefit free. No benefit free. Shama make free. It will buy here so back. In a meliake me a cocoy, can you be me na majeni shikata na be in come here. I'm very sure, my brother, these people will never do anything for free. George, no. Okay, Ghana traditional leaders, please stand up for our people. Niga in Chebu. Na kanomoko hu echebu machine manche nchebu sempe nchebu ni otinto nchebu na kano ni abola nchebu akangbaji amanche nchebu fenhu ye fanye gbe ami ye bia nkwanye won kwanye ojogba ade nche no he won kronye ba afi wole he ni kaje ehia ni woli onye he no won kwake enehu na efe nsho no nye ba hele nye wonolo won kwanye Ebenezer they don't do anything with the stools they sit on. Mapa 5 you they are ceremonial leaders. Mapa 5 you bako watcha me wo ha me bi wo kwake many jinoni ame ba fe yehi ihe yake ameliake game hi woni ame yo ojemeni game no ojemeni me kametara na kansen no ni sepo pagbe ake ame ba yi ame bua game no he wo nye ha wo na atwi wo ha ame. Okay, hope there are no strings attached. Hope our natural resources are safe. Hey, inyeminu. Tane no bi ominele amralu e mabi amralu e mahabu wose so ken tashim kenajemo baba keji ake hanjo ake hakonjo enle ake be ko ne wo wonu aka ke box site ha me no shimie nle po keji anya atwon wo box site abona mecha ne wo ba bi na mekeno na jemo abahawo. We fear for our Ghana in the future. Ghana pay nke Congo China ye Congo if you can call your buy visa you was any lele. Free means our future has been swapped. Ya mommy ake wo future ichake noko lele Ghana nele shile mi na ke wo yo ni Ghana e po de nche no ni wona ye wo Ghana mi e de nche yo na ke no ni wo ba adwen e wo nyenu wo hihikaji wo ke achake wo noko nye yo wo kwa ake na kan ni lo. Emmanuel Okoti, Chinese are the culprits involved, petroleum and other unsustainable fishing practices. This port, if really free, might be a shut-up gesture to weaken the hands of the law enforcement agencies.
Imeni Emmanuel kejina kainie bebe amalu ehun ebokomode ihakowo te enuminte mini shishinumu ni ena mini ji ame negotiations na metashi amesramo tete le ten mini shishinumu mi abami dani amegbe aka me ba fe ne keni ne ha wo free e ya keche na nwe e ke ka amekwe na me na ake Ghana be habo he iwa me mfie ko kenke we fe ake habo amonto ne ehia ake manfe ma ba na ehe wo ko be kwe ka fe ko habo wo ba ko ba bo nye me togo bi enka na go me keje ko am me be ko ehe ko nu wo kecha na bi awie na me fe ko ha me ke na kano keje ya bala ake Ghana na ahio wo de be wo ke togo ke Nigeria ho egbe be wo ho Africa fe wo ke gbe o ku wo so batashi amonto ne be colonialism wo ke ha blofo me wo ke ba China bi ya ke be bia na de adejan sama meji mani amehie no fe no he bia na ni manya ni makane o message say kesha minda boshinwa de nche ake ofe ebe ni oke bohu odwemu eba ye ni fe mo na ehi shin dani mate shin mada Reeby Multimedia shin ekon ake ameham hegbe ye TV no ni nke ini fe mo ne bahabu da so na kan no ni mada inye imami inyanyo niji na okanle adiagba the first besi efe no ya manye ake da ne eboy wo moden ni make or shake kenke bo ba pe ben wula na kano ni madam de nche nyen yo ni ji na alamleshi akele ebohi moden akekeji nke bo pe ne ken ko kwen he do kwen chi ahe fefe na kano ken tashi ho ni baba lake no ko ba shimi ebe e ke no ko fi overdraw mi ni nke yi mu sen mi no ye won nyen yo na alamle o yo adon wona le ke efe mi ganyo e ken hi aka e wo wona ne ke na afe mi ken to ani kulibi wona afe ni hi afe koklo ko tashia no kwame bo na ake akoko achireku lele gafo bi jimi ihe few na akpa keji imandi ehun nkwe ke na ake lele wifi he fe ojuba le won ka shida ba ha enwu ake ha wogbe ni wo peyo da yebie wokebo na asanegba wona afe ni wo gan aya no madabo no ko mi ehia obomoden wa adenche shika jino ni wo kefio no ni wo fio e wo kajo natwi do kemi basani a nka ahye ne ken e ha ni na menhye ina ake gan lele ibahi wo fe wo bawa ni gan ahye he ni saake ahye kejo kemi peye mami no chemi na kokoi achireku maherebo no ake gahi ya ke gahi woni inglase ju kaji nhese ni ntashie konwe je gadan gbegbe nke anokwale yega ni femo baba hamu oba cha dobro obi ya no mone no langard fo eji baba o ne oba cha no ni wokwe gbeno ni oba acho ni wowa ni ese ho afo Reeby Multimedia bi kenke ebo ake keji otawo cameras otawo ni abashani abo otawo ni afebo interview oye noko ye hekono oba asuma mo fia mo ana alo enue chio benka me twa abeye yiboy ne no 0500161769 alo bo twa me denche ye 0557041348 nke boba na sanegba Reeby management ke boba na sanegba oba chiwo benkebo ni woba ha ni bo ho no yo gatete ketete fe hu ana anweko kebi ehye ne ke do mi pi shiboli sake matishi e yake be je wo no chofelo odienche e wo komo fe mo no ne mo wo inchi atwa mi e ha ne ji papa achele wo ni wo se konwe ni ji wo se ochie ba na we konwo ken hisin anokwale ye gani fi mu nke baba habo e bi ene no Reeby ananu tankpa bi ehye mmashibu shidani mashibwe mmake ake femo ga fomo bi papa femo ga dangbenyu papa no ni sa no ni hin piamo se ko fon gbe ami wiemo anokwale ka fe ntinti ka na hiwotin ni ha ni wo wa wo twa wo ga wo mashi bona fe ni nyam ke nkonem ni sa esa eblawe ko nyeke wojno bye bye. You don't say it's a saying in Greater Accra region. You say tell your thing. So say tell your thing. Say tell your thing. Tell your thing. Tell your thing. In your 你把那个
嗯，in your jogba 你把那个刚才我说的话，你再给他说一遍，好吧？ say in your jogba 啊那什么意思？What's that mean? how are you How are you? I am fine Oh, thank you. so in your jogba is In- I am fine In your jogba. in your jogba yes so all of you must learn to speak a little of the Ga so that when we come here it will be interesting 你那个 Akashika chamentable kumae. Oya foi intable kumae. Akable kuma bakula mabi.